Ia, vi ele tua nei tai fou. Ai le I amataina le tatou polokalame ma le whasoa nei tai fou. Ia o la tatou amata mui se talo. Ia o gaile tua o le mātou ta maa. Ia e mumo lava o na mātou momori no whafoi atu o le taulanga o le loto whaftai I lau fio. E ala le lau tau singa malau puipuinga le mātou ola o mwhai e o na mātou ala whai mai nei tai fou. Ma vai atu le pō ma le pō liuri sa mātou moe ma malo lo I o mātou moenga. Ao le nei wa mātou ala whai mai le malama fou le nei aso lo mātou atua. O mea ia o lo whamanatu mai eia I mātou o lo soifua oe. O na mātou whapea atu le le tae ao le nei ia vi ia, ma vi ia o lau fio. Whaftai lo mātou ola. Tai le mana o le ola, whaftai mea uma tamau e ta pena o e whasauni ia mea uma. Mo I mātou I le nei, fwoi tai au fōu a mātou au lia mai. Ia, ua sauni fwoi o te fola lau upu ma tautarangia lau fionga. Ia le nei tai au fōu tamā, mo mua lama o upu talo ma whaatonga I lau fio. O a ua tangata o te leilo se mea, o te vai fwoi lo mātou atua. O le ala le mua ai o na utalo ma wala au atu I lau fio I lau soani. I anga le mai lau fio au ina mai lau ngā pa ia. Ia e whetalai e mori o lau upu I ai o whinangalo maloto ma o ta foi malawa. Ia le ngata I leo pa ia o lau e kālesia o le au pa ia o le au pele le tine o te riso ma le au whātua uma. Ia I le nei tae au fou. Ia amataina e lau fio le nei whasoa a maea. Ia fo ia tu lava le viinga I lau fio. Ia tu mau le whatawaa ia te au. O lau au auna. Whamangaro fo ia au. Pea whai o le au tau tala I se tala po se upo le tusa ma lau whaafonga ta maa. Whamangaro mai au lau o nei lau ngoi Iesu o talo wala au tuai nei tai au fau. Amene, ma amene. Ma amen. Ia, e nei tu la e fa taro fa toi fa pelo e toi ia I lau fa sausaunga sa mo nei tu la laso. Ia ma lo so fo manuia ma lo le langi e mama nei tai au fou fa toa fa taro fa lau fa nga runga tu tofi le tua. Ia o lo fa pena ona fa tuna pa ulia I tu e fio hao te ro nei. Ia fa pea tu luinga umole nei la langi. O whea lava o e ngalue ai ma e au nai le atua I tulu I ngā umau le nei lalorangi. Ia whataru whakia te oe, nei tai a fau, ia malo le soifo manuia, malo le onasai, malo le whatoa I le ngā ruenga le tua. O le tatalo, ia ieila na whamalolonga I a te utou le au whainga runga pa ia le tua. Whamalolonga tino, whamalolonga le mawhauwhau, ai ia sili le whamalolonga whaaleanganga I a te utou. Ia le au whainga runga pa ia le tua, ia o le tatalo poi, ia maua la tau te wha, ia wale whanga ina le lafo mamoe. Ia ar tātou ali o Iesu Keristo, whatalo whatu poi, I le au pa ia nei tai au fau, le au kiewisiano, le au whatu tua, o le au pele le tino Keristo, ia I le nei tai au fau. Whataro whatu te oe le uso tua whine I le nei tai au fau. Ia ma loso fu manuia ma lo langi ma. Ia whataro whatu fo I o ma pa anga Global Kingdom TV channel. Ia ele ngata I tonu hao te arone. Ia whapena ia tulu inga umau le rei I lalolangi o whapena ona o tō wa fio ai ma au mau ai. Ia malango lango fo I le nei. Ala leo manei ala ata ia lo whapena ona maua atu ai se au whamalosi a te oe le kerisiano. Ia o lava ia le tau soine o lo tō soifua. Ia maso mato wola whaalea nganga. Ia malo le tatalo. E manato o lau tatalo ia leo lo maua I pēr le malosi. E mato le au whainga. Wenga ia le ngata fo I lea. E le ngata I nei platform ia nisi fo ia la leo manisi ala ata. Ia alo matama whanau o Samoa, ia olo maua toei se swani, ia I te tono o maota malawa, ia o maota ngase, ia whape foi tono o le whale pui por to ese,
ia e tali tonu mana tu olo whapena ona i nisi o alo matama whanau o Samoa o lo i tonu ia no fuanga ia i le nei aso ia vi ia la le tua ia e fa fefie foi fataro fatu ina i matua whaleanganga pasta ferretti ia whapele fritua ia tise ia le no fualo ia masisio matou ai ngalotu i nei mangele le alofa tunoa mase la fenga pa ia le tua ia fataro fatu ia te utou nei tae fou pa malor talo ia vi ia le tua ia il nei tu la o le tae au ia ele mana tu ole tatou hanga i saolo le tatou mata upu ono ole tatou taimi fa malua tu foi ono ia ni tutongia foi le tae au manisi foi o ngaluenga o le peso stai lei ia le amatanga foi nei so le ala le o mafuai ona tuai le titi atu ia le tatou o le kalame ia po nei foi au nanga ia nei tae fou ia e famalor talo vi ia le tua ia leua o tala le avanoa e mana tu ia o le taimi sa o le fina ngalo le tua tatou te feilo ia masea tu foi ia le upo le tua ia mo tatou manei tae fou ia naua e tanga ia nei lunga le screen naua ia le ngo le mata upu le o le au tana noa tu ai mo fa malo se tu le tae au nei ia malitusi o le Iosua e ono foi upu e lua whangata mai le foi upu e sfulu ma le ono o le whapele o lutala o le ata o le manumalo ia e tātou te maua le manumalo ina ua tātou tauina le mea tau o le taua so se taua e o foi i tālonga o tālonga o ani mea tātou te sa ilia i le mea le tau le upu le tau o le manumalo e iei lalo na ata pe iei lona plan so se mea e vai le tālonga o le lakapi po le volipolo po le soka po le hale to inga tālonga e le aia se au po se tangata foi le taalo e taalo e manatu pe mafaufau ina pe ia faia ina o le kouda ia mea uma i le tangata taalo ia o le upu lea o le manumalo e se male matango fia o le upu lea ai faitau ne le tusi o whalinga la tau tala e lei le upu lea o le manumalo i e ka le sia fitu hoi lea sai sia i titi ia o loa mai lai le taimi nei o tatou iai pe ona le tusi lea lea tau mwhai o te whaitau atua lei tonu ia le manumalo lea o lei le ata lei le mea tau o le ata po le plan o le plan lea na mafu ai ona maua e Iosua ma le nuu le mea tau o le manumalo a kikilo lai le plan lea o le plan mai le atua ia o tālonga ma mea pe ona o talanoa atu foi pe le tau a mai e le meaning o le tala lea o le au whaitau atua ia o plan foi e whai e tangata pe fai le coach apa pe o le coach e kango le out le plan o le plan na ina ia manumalo ai la wow so se mea ta longa po angi ina ia maua la le upu le ona e mana ia o le upu le tono le fio pa ia le tua fa pe e fia manumalo ia e fi na o tu sa mare tu la fono mai o le maunga li tonu i pe e fia manga o le upu le o le manumalo o lona winga ia e fi now according to the law the law of the game ai me foi afa pe ke fia malo ia awangi e pu e fonga le turo awangi e pu ele ua le stangata pe fa ngau kulilima me fa penga pe e fia man malo fia mang malo ia e kalo e tusa maritu la fono ka vai me kalo ai li fa ile la fa ni wo sala ai sia ia la mo foi le wo kiki le si ai le o ye tonu o le kula fongo sa le kiki sa le ku sa le po ele ua o tu la fono umanga e le ko kong o le ata mal plan peila o le fa so ta ni le la ta mo foi
e whaitau atu ia whai upu ia. Pele uma whai upu ia la whaitau. Alanga o le iei uma i tonu le ata o le mea le ata o le manumalo. Le tala noa mai e Iosua. Ina ua whetalai mai ia le atua ia Iosua. Le kaimi le ua kai inga i Iosua le nuu i le nuu wholawhola inga. Ia lai ei le ata le i o le ata ngā mai le atua. Ia follow up ia Iosua manemu. Foi le ina ia mauala le mele ata ua le manumalo. Ina ua o mai i le ngu le o Jericho. O Jericho le ngu le ngau o mai le i. Le langa mai le atua le plan. A mai a Iosua. Ia fa o le plan lea. O le mele ata te whaia. Le ala whai tau atua ono tato taimi. Ia vi ia le tua nei tai au. Ia o le whai upe lua lela o amatatu ai. Le whapea. O na whetalai mai ei leo Iova ia Iosua. Whaauta mai ea. Ua outu ina atu i lou limo i Jericho malona tupu. Maona toa malolosi. Ia o tau whata milo i le ai. O le mea la le ta o le plan. Mana tua le ua si o e Iosua male nuu ia le ai le ta o Jericho. A le ai e foi le e maululunga o nga pā po le wall. Foi le o le pā au tangata. O le ngu leiko kong usa le piko mai kua le wall. Ala e piko kong kangaka. O le mea la le pi fōlinga mai o le mana umia foi le i le ata le wa mai i le atua. O foi lea ia Iosua. Ia whalongo na i Iosua. Ia whaila le ata le wa mai le atua. Whalongo i le kua. Ia usiuska i le plan. Ma le ata le nga mai le kua. Ia follow up ai. Awange i ia se meo le ata le wa mai le atua. E se foi lea na whatino e Iosua malengu. Tau ona listen very carefully. Foi le plan le wa mai e le tua. Langa o le le march i ko le wo. O Jericho po le ai o Jericho. Le ala o pai tau o tupea. Ia mafsosoni etu foi le kau avako ele nganga o le mele o tupea etu. O le ata o le manumalo. Wa se lo male follow up le aka o le manumalo le nga mai le tua. Ia longo winga whaia inga. Ele kai manumalo ia Jericho. Pe ale follow up i le ata lena mai i le tu. Ia e whapenga marava me to tonu o le 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚑 ke wiso. A whaile te mai mō mari tae au nei o se leader, o se kai, o se whaife au se i tu lou o tau le au whainga ruenga pa ia le tua. O te tari tonu i le tala lea e au ngā mo le leader, e au ngā mo le whaife au. Poi lea. Ia whaongala le ata po le plan lenga mai le tua. Ina ia manumalo le 𝚘𝚙𝚎. Ina ia manumalo le 𝚘𝚙𝚎 ke wiso. Ia usitai. Awane i se mese se le plan lewa mai le tua. Lenga ia. Lenga manumalo le 𝚘𝚙𝚎 ke wiso. Ia, whamailola ia. Mai whauta mai ea. Ua outu ina atu i lo lima o Jericho malona tupu maona toa malolosi. Le kauinga le kaua. Leo promise mai le kua ia Iosua. O te tu ina atu i lo lima o Jericho malona tupu maona toa malolosi. Ai le i whaakingo inga le plan lenga mai le kua. O leo declare le kua Iosua. Leo kua e lo lima le kupo Jericho maona toa malolosi. Ia o tau whata milo i le ai, le ala o saulola. Ia o tau whata milo i le ai o au uma o le taua. Ia tasi le taa milo sanga o le ai. Ia whaapea ona e whaia i aso yongo. Ia, o le aka lea. O au o le tai, o le taua. Kou ke whaaka a milo i le ai a ko o Jericho. Po o kua o le pā o Jericho. I aso e ongo. Ai kasi lai le aso. E le lua. Ko e macha ia ka ia au o le tau i tua o le pā.
for one time. I le aso kasi ar ka milo o me foi le malolo ai o aso vai o le vai nga mua la le ua fai lo mai ele atua ia Iosua ile ata le ua mai ia lua ia mai tasi tamu sangole ai e fa pe ona e fai ia so ono e ongo aso ai kasi kamu sanga ile aso e kasi e ave fai tau langa e to fitu o pu e fitu o le upeli I luma o le ato la au. Ko whalongo mai le plan ne mai le kua. O le ari si mea reo mention mai le include ai male akola au o le atua. O le ale mea o le akola au o le atua. Ia nga ua e malama iei. O le ato la au le mawhai e mose. O lai to tonu. Ia ia tu la fono fo I e sifulu lenga sa mose ma papa maa mai lunga o le maunga. Ia oisi mea, le whaka ko o muri ia I tonu o le ato la au lea, taipei o le manai, ia ma le ko o arona, wai kolu o a mea ngai kongo o le ato la au. Le wha mai, le ua mention mai e iei ma le ato la au, e iei ma whaitaulanga e ko o fiku, ma pu e fiku, o longa winga, o whaitaulanga ia e to o fitu, e kofu haraka kamaranga pu, remember, a whai o oe o le whaitaulanga, a whai o oe o tangata ia to o fitu, o whaitaulanga ia to o fitu. Se kara whai kai whape o tō ia ko o fiku le kukongu I o le karesia, o kou o ti a kono po ia e mana tua le tae au nei, o le ata le whamai I, e kofu kakamaranga pu. Awange ia I kukongu o le ko o fiku lea, ia I to tonu o le whaingaruenga pa ia le tua, e le sau pu. O se haka mangingo ngā leua mai I to tonu o le tino ke wiso. O e leua ngā lua e whaile o avea oe ma o ao o avea oe ma ti a kono, o avea oe ma whaife au, o alanga tele o e kalesia le teimine ia o leua ie a whaife au, e lango whaile le sini a pasta, kai pei o le mea o le assistant pasta, ma le mea ka o le associate pasta, o la kou ie leua kofi mai lalo I le mea ka o le senior pastor. Saulo le lalo le assistant pastor ia ma le mea ka o le associate pastor. Neua kele I te tonu o le tino ke wiso ia vi le tua. O le wha soa mai e le tua le poko ma le aka mai. I leo ngā tupulanga leua kako ia ko kofi ni pastors. E lango le senior pastor. Alu senior pastor I Samoa. Pe alu I Amerika po fea lava e alu iei. Ala iei si pasa se ia. Lau ke look after inga le karesia ke wiso. O le mea le pe tau fia mo moli e kuru ko fiku le. Pe a whai o e fiku wai pastas le tono le karesia ke wiso. Auangi ingalo ia te oi. E kaunga I sau pu. I sau pu. Le anga oe a kikilo I le formation le ua mai I. O ka hua I o le mea o le formation. I te tonu o le ngā ruanga le tua. Le leinga in order. Pe le lei o ngā whakakia le formation. Pe se foi le mea ua piko I lumara kaka sa kaunga piko I kua. Pe ua lakur kaka resa I kua piko I luma a sau kaka sa kaunga I luma le ora piko I kua. Ia kasi ngā whale tonu o le. O le aka o le mea lea, o le plan lea, makua le plan lea. O le plan o lea mai I lea tua, o lea fia manga o ia Rico. Ai ki kilo kunga, o se Rico maulunga. Le si o e pā, e le mwhai o ngā o kokongu, o le mawhia o le pā, maua lunga o le pā, koe ke le pā. Ai kilo, ai wawa aila I le mea lea. Le ai mase, e le iloa I sara, e lupe whawhenga lako. Galako e te kinga ia Rico. Lea lawa mai e lea kua. Whanongo. O e lea Iosua. Le ke mai noa mai tae au nei mai whanongolongo mai whasoa e tae au nei. Ia e malamalama la pe a whai o oe. O le Iosua. Le ke kai ka ia le ka le sia ke wiso. Ia e turau. Ngai kai au. Ia e malamalama. Ma e iloa. Le ora. Le ngā mai le kua. Foi le formation le ia sa o formation ifia I ko kongo le karesia ke wiso ia sa o ia in order le formation
le la macha ilea le la macha ile ngu for the first day second day third fourth fifth sixth e ongo aso ai kasi ka misanga le aso le la wo fai mai le la wo mense mai le atola au ia mafai taulanga wa mai le ora malformation le wa mai le tua ia Iosua ia vi le tua ia fa mai e ave fai taulanga e to fiku ngar ko fiku awangi valu pe iwa pe sul pe sukasi le anga ole winga ole fitu ole la winga ole fitu ole ako anga le the fullness of God number 7 ole atoanga le ngu mela ako le ko ngu mel fiku ale fa mai e ko fiku ia fa taulanga la ko e vela pu e ko fuka ka mar pu pe o fa ia awange i ko fiku le awange i au ti kono le ai le sau pu lo winga ale sau pu e fa ia inga Israel fa ia inga re kalesia o oi wai la ngai le sau pu so afai oe ko fiku o ti kono po wa o le kalesia leo in ora oe foi le fai fe au e ke ku i le lainga le malformation le mana tua ia sau pu wa ale sau pu ia ngolongo winga ora ke le fale tonu ole e fai inga ka ko ai sia langa leo ka ko leo siskai ile tula fono leo au mai ko ile ole ka ko inga ia ka ko malo ia Rico le ka ko manga o ku la lo wo le ka ke o ko ka ke va ai pe fa pe i fo lingo tanga te Rico pe au le pe fa pe i le lo fe mai fa mai o pu e fitu o le upeli i luma o le akola au e mo ka vai le ora e mo i luma fai ka langa ma pu e fiku ai piko mai ku le akola au in ora me ale ku o le o se o le ka ke se vinga le tu o le ku o ngale in ora no me ele messi o me ale tu pe o me sakan we sakan ka alo sakangi le isanga kemblen ka alo vale pule sakangi punga o punga menga le vai menga le sala tanga talo por kamana kapi o kango kulo o kango pu e u ale sangata pe fa pe nga ia le fenga nga sakangi watch out ye ke wo pu e u sakangi ya vi le tua pa mai lo la ia pa mai o le aso fitu tau te whata a milo wha fitu ai ile ai o le aso fiku e ka milo wha fiku a le aso mua i le aso ongo e whaka milo wha kasi a le ua oso mai i o le aso fiku e wha fiku onga ko ka milo ai ile ai o i Rico ia o le ata lea le te wha fonga mai pe a whai o Iosua a whai o e kaikaia ia se kalesia se tulou kaikaia ia se nguu kaikaia se ainga kaikaia se ngaruenga ia malama lelei ni le tula fono le o mai kampangi ke kaikainga ile o fenga ngaruenga ia malama lelei le tula fono le o mai le nguu ke kaikainga ile nguu pe fai o se purungu o se afio anga ia te oe foi ia le malama mai le tua e fa penga o nga e ka inga ile wainga pe a fai oe o le ulu oe o le tamao le ainga la wea oe ia le aka mai le kua e ka inga ile wainga malawa ia malawa fanga le kongu i umatana mo mengi o ainga o le tonu i ia le haka o tai inga mo meo a inga fa mai lona ia fata milo fa fitu ile ai lia foi pu ele au fai taulanga fa leva na ili o le pu o le upeli pe o to fa longo ile leo o le pu ona ala langa leo o le nu uma male leo tele ona solo ai le ilalo o le pa o le ai ona o ai lea o le nu umata itasi i o la tau luma.
koe whalongo. A whaalewa lewa o na ili o le pū o le iupeli, pe a o tō whaalongo i le leo o le pū, o na ala langa leo o le nu uma male leo tele. E kolu mea ia ka kala mai, a whaalewa lewa o na ili le pū. A ruinga koe ngā ili whelele ua le moku wape, ua makua whailele makua steady ale leo pū. Mamangkua e ko fiku. A whai o e leke i ko fiku le whaman mo le ila pū. A leo le ili e ko lima por ko ongo pū. A le ki kuku malau pū. Leo o le kaimi ea. Leo o e lau kaimi. This is your time to blow the horn. Aisea. Langa le ia o le pū. A whai la o le ia o le pū tonu o le karesia. Le kinga lue i. I le lau pū. Le ngata leo e ei lau pū. A leo o whai mai a. Leo o orkai mea. E le lau pū. E le lau pū. A o ki ku mau o lau pū. O orkai mea kaunga i le lau pū. Ia. A o ke ika mai a ke au whamamore. Leanga upunga le ikungu i leo kamwhai kau whamatala tala tu i le aka leo le MANUMALO. Inga MANUMALO ka kou. E tahua tene. E ke fia MANUMALO pe lea. E o hau i o ke fia MANUMALO langa le le patolo ungoa le i. O le malo. MANUMALO. Ia, ili lau pū. Au e ke i kongo le kale sia ke viso onge e kongo o le savalinga le po le marching le a tangata. Ia la ke alu ele i lia lau pū. Pamela a fa leva na ili o le pū o le iu peli. Pe a o tau wha longo i le leo o le pū. O na a lo lea. Pea mai ona ala langa leo le nu uma male leo tele. All of us. Ala langa leo le ngu uma. Awange ise koi inga, awange ise fafinge se kurou. Awange ise kalavou. Awange ise kamikiki elea. Elea langa. Ole ale haka ole mele. Ole haka ole worship. Pule oe po. Ele o ka ua mai ifa pe a mea e a mama whengola walanga. Pule oe. Pule oe po le ala walanga i te alanga i. Pe e ke alanga ia, e ke alanga i le tu o Israel. Le anga o le ngu o le tu. Waila le ala langa ia, ia le ngu. Le ala langa ia i o walo la tau atua. Le a mai i le aka le. Le ala ua au mai uma le oda. E le ngaka o le whaalongo i le. O le pū, manga kua. E le whai mai, o le aso mua ngara ka milo, o longo vinga. E le lia la le pū le aso mua. Pe o le mele kau whamakala mai i paswa i pūle. E o mango o alu sao ale i lalo i whai i pūlea. Le tau mumori e toa i le anganga o whamalo si di tae au. Pe o na whai atu i lele. O le ata o le MANUMALO. So se mea kau ke MANUMALO. Ka alonga ngā luenga. O te tonu o ngā luenga le tua ia male taunu unga o le kako kausinionga ma le kako savalinga whaaleanga leanga e kaunga kako MANUMALO. Tau na tatou malama i le aka lea male ora leo a mai e le tua ia ka ko ke ora kou soifua i mo uola i foi. I le kako savalinga le whaaleanga le tatou te ie leanga o le kau ke malanga whaaleanga kau ke le o pe o le ole na o ele ngu nga mai ai kupito le singu se ia o ai ole no fola ai le ana promise ele ku i ka mama o le ori ia o tato le wa ka ko i lo le me le kau ki kau singio ia o le no le kau ki ka penga ia o le ole fa va un male malo le tu le kau ki ka penga masaungi ia luala awala le uma ka penga le tua kau ke o o le kako o le kunga mau ia male o le aso le sitianga ia ala fa pe ala o kwa la ki soifua mai ola o ngi o kausanga pe o kausanga mexela i se la o so lui ia ai o le keminga sitianga ia la ki soifua ia mo e lo le sitianga
pe a fai e ke usi ka i le aka le mai ai a fai kau ke le usi ka i le aka le o mai e ke le me o kako le o kako le MANUMALO ia kako fai inga ia le ala pe ona o fai atu foi le o le aka le o fa malau atu le ata le aka le mau ele MANUMALO ai mangkua o le pa o le manga o ia le ngu foi le breakdown le wo pat le ilo le ngu pe fa fenga lui foi la lo ia le pa le le ingi la ko me kau ingi la ko me fo anga ngi amplify le ingi la ko me fo I o fanga ma po 𝚘𝚘𝚎𝚘𝚘 fanga ma ho ngai io fanga ma la po ho I le nga e mai ka mai fanga me ho nga o ku ya ka ko sa mo o le vanga fai ia fanga me nga ka mai ia so mo sa fa nga ho le lo de ia ulo ia ala ke kele ho le ma koso ai fanga I kong ele me se me va penga Israel le me le manga o breakdown le wo langa le fio kong manga ku o le kai mi le wo ma fo I mai spai ko lua le nga o kong le ala wo mai nga le ka mai le tua ia o le wo ska ia la Iosua I le plan le o mai le tua ka ko ki lo la ele I ka wi Israel ele I ka wi Israel wo le inga ia breakdown le wo le inga kau le kua o le tua na tau I o le kau o le nga fai o le vi inga nga fa mai nga fa longa kua le o le pua fa koso lolo ale le o le pu fa longa kua fa penga o so me ar ko inga I fa fo I longa fa le o va o so mai le lo makua I fa fo I o sa paota I o nese alanga pule aranga ka I langa vivi ai I le tua Iosua le tua apera mo isa ako mai akopo o le akua le liliwa ngafi o le so I le fa vau ni you are the provider of Israel pu le lo makua ia pe punga mai ai fa fo lo makua ia lo fa le le fu rua maka ia alu Iova o la mero fai la nga le se fa mataranga kuspa ia va pe a menga e se pese fa penga o se pese fa pe o ka ko pese ne o ko fa ka milo ia mai lo makua mako inga ia mare ko pulanga lai kamiki lai le nga o le yuf kele o le yuf le o I le matching ne fa pe io mai o ka ko pese ele ma se me fa pena o ka mai le fio pa ia le ku fa mai ona o to ala langa le wow o longa winga o le vi inga pule a pe fa fengo vai lo winga po le ko inga alanga ke alanga I lo tua fa fetai ova fa fetai le tua pe amo isa ako mai akopo o le tua le liu nga ngafi o le soe o I fa vau o Iova saloma Iova sapaota Iova nese Iova irae Iova roi vai e mako I la uma mea ngai I le tua I le kaimi le fa mai I le aka le mo ai mo ka ko fa pe nga fa ko le kalesia o le kaimi ka ke vivi e pule ai pe la ko inga fa ngai ke pe ke fa pa la lo pe ke ko kuri pe ka ke la no lungo flo mai worship mai alanga I le tua o fa mo singo fu le si nanga le mai ona o to ala langa le le ai le manga o ngale o ka MANUMALO nan me nga kupule wole ile kai media fa mai solo ile lo pa iko ai se onga ole worshiper mu onga ole sao nga fa longo o Iosua mangu ile ora male plan nga mai le tu fa penga malo so fu malo wala if you want to break down any walls in your life worship God fai ke manga o soloi lalo ni pa mangi olo ngai o luma nan me ka ke fai worship God
alanga i le kua awange i vai la alanga i le kua langa le wor me le yuluma o le kaimi ala eva i le tala le i inga uo mai ia mose ma le nguu mai o a le ua e ku uo mai ai kupiko kala mangingu len me le kupu i mai fai aku mose fai aku le kua ia mose fai le nguu kaua nga o le kuma maka o le kau i ova mo o kou e kare sia ke riso o e maa uma i kako uma ile tai au le nga o lo kua ai se kau la i ova o lo kaua o nga e mangu malo lea mangu malo le tino o ke riso le tai au kasi e swa ipu le la koe fialo le ai fia malama tili le kala le ia kango e fai kau Paulo se mea le uso songi mai le ngango le tua e keo o ke kufa ko ia ke o le uso ko fingi le tine o ke wiso le au fa kua le au pa ia ma le au pele a Yesu ke wiso le kai hawi Paulo se mea uso songi mai le ngango pa ia keo pe o le ukala le o tu ilunga le ile haka o le malo mo e ma umai kako o le ale hata piko sili o nga ka ua i lo soifua ma lo uola le ua kako malo o le aka o le ata o Yesu ke riso le ua tato malo ai iai ona o le maliu ma le toe tu o le tato wali i o Yesu ke riso ai wai la le au fai tau atu si fai pu muli ale ona fa umai lola i o tato faso fa pea foi pesfulu le ara walu foi pesfulu fa mai ua fai atu fo i Iosua i le nuu ua whaape atu aua nei o tau alalama. Do not shout, no shout. Church, listen carefully. O aile fai aku ia ke oi kokongo o le kāresia. O lau Iosua, oi lau Iosua, o lau fai fe au. Whamea, au ke alanga. Au ke alanga, listen. O le ale me fai a koe fai au ia, o e maa ume kako uma. Whanongo, aisia, le anga o le akanga mai le atua, i le au aunga le atua, o Iosua, le anga fai a koe le ngu, le anga usika i le ngu. What about us? I ko kongo le kare sia ke so le wo e whalongo. O ke alanga. O ke no shop. O le si vaenga le i fa mai. I ar fai upu le la tam fai e. Kau ava ko ile ma ngai o le mele tau tana noa to. Fa mai au fo i nei la ngona o to leo. Ya, o le nga no shout. No noise. Fa mai au ke langa. Au fangi la ngona lo leo. Po lea. Po low voice. No voice. Just keep your mouth shut. Why vai ele aka? O le aka o le me kongo le kare sia ke wis. Mo le me aka o le me aka o le file mu. Ma ngai o pe a ele me o le file mu to no tino ke wis. Pe nga o mar me me e fa me ele la como e tau kope ku fo ngane. I le fai mai ele foi pule sfu. O mele le nga makua i usika i mai ele no malako follow ai ile ata lena mai ile atua nga mafu ai o nga mangu malo isara elu ia ye riko o le au le kaukala i kokongo ale lau kaukala ile wo le nga o mele le nga fai ele atua nga ia breaking ai lalo ia le wo o nga o le worship la le wo ma le fa longo le wo ile ora le nga ko le ora le nga mai e fai ile worship ia o le ora fo le nga mai e fai le marching o le ora fo le nga au mai e fakali a ora pisa savali ngu a ora anu makala ngo fo ile si o le menga ka ora fai kala ora fai fo kala o le si a savali le fa mai a wongi o se ise leo o ki savari faka milo le wola le ke mui ala si no fa mo mole o le ka le i
No shout, no voice, keep quiet. Le tino ke viso male karesi afai nga mai Israel. Lenga ma afai o lenga mang malo Iosua Israel ia ye Rico officially le kai onge. What about us? Kau ke mang malo ai. Yes, kau ke mang malo ai. Pe aka ko fai le me lenga fai Israel mai Iosua. Ai aka ko le fai. O le le unga ka ko. Kau ke le mang malo e le mafai ala nga soloi lalo ia papu pungi ia le luma o ma. Asia langa le waka ko apiu singa le ia le oda le nga mai waka ko le falongo ile ko le oda le nga mai aka ko falongo po Israel. Wow, mang malo Israel ile mele unga o le falongo mauskai ma fai le ia le ata le na mai ele tua nga mafoi o nga mang malo le si upu le fai mai mele fa mai au foi nei la ngona o to leo au foi nei tau tala lava au kau kala no word, no talking stop talking au ke mui foi lesi au ke stop talking, keep your mouth shut say kulo lenga le ka ko nga le leo ka ko awangi alanga awangi pisa awar kau kala, awar fai kakala, awar kau mui, just walk and march around the city, just only one round, and then we come together and have a rest, have a drink, have a Kit Kat, yeah. Then the next day, and the same pattern, lenga fai. Remember the muli lola fai mai. Mai lola io le vaenga muli o fai pule skulu fai mai au nei tau tala no more talking stop talking no voice, no sound fai mai lola se ia o ile aso o te fai atu wai lava se o ile aso o te fai atu wai ate o tou ia la langa ia ona tō ala langa ai le e karesia ke miso e ile aso o ke poli keep quiet fai umar me le pe fa mai ai va ile aka le mane kaua le mane me le kupui only 7 days nga prepare ai le mu le marching le ma fa alongo ile aka le nga mai le tu ala ko mau le MANUMALO. And what about us? Pa feletino kemis e fia ole makoi umia ka ko machi ele pe ole marching dem fai they walk around the city for only 7 days but once a day kasi le aso ai ngar fiku waso le aso muni la pe ka kinga inga because they march around the city for 7 times in the last days, the 7th day. Ile akale nga mai ele kua nga maua i le MANUMALO. So aua ke kaukala. Aua ke kaukala. Aua ke mea umane, aua ke alanga, aua ke pisa. Keep quiet. Se ia e whaalongo i le leo lo kai o whaapea mai ina ala langa ia ona e alanga lo le i le kua pule oi po le ala kua inga alanga e te alanga ai i le atua then the wall fell down ora vinga e mawhai inga break i lalo ia walls ma paha le luma o e mau mai kako awhai o le i le pa le wosoro isi pa le kua what about this one we need to worship mga mia kako whalongo i le atua kau kirikino rai le wole ngale o nga kako MANUMALO ia o le tato whamarusi le nei tai au anga le lei atu le anga ngole tua atu ia se upu o le mwhai ona o tu ele wha soa le tai au nei ai hanga le lei atu le anga pa ia ke oi
le ngai aso i nei makaupu. Ia tātou malanga ngungu, whanongo i le au le tua o a mea whai mai i le au le tua i a kako whanongo. Awa a kako whanongo, kau ke MANUMALO. A kako whanongo, o ngā kako maua lea o le MANUMALO. A tātou sikai i le ora, leanga a mai e le tua. I le marching le la vai e tangata i e o mapu. O i whai kaulanga. A whai la e le oe o se whai taulanga se i kulou ngi kai au. A waki fia o so fua i o le me e a whai taulanga pe a whai e le oe se whai taulanga. Stay where you are. Leanga e le kofia oi o aisea. Leanga e le i o lo kaimi. O le isi mea e le saupu. Ia whamanuia te le mai leanga o le tua nei aso e ala i langa u. Ele manatu mari taitunu o le awhai ua i le tātou mta upu nei taia o le tātou whai se talo. Ia, i o waile tua o lo matu tama. Ua mai anei ia le whasoaina o lau upu tama. Ia ele o ise ato tua i lau uona. Ai o talo la whai atu lau wanga pa ia. O ia na te wha atoa. Ia ai o whina ngalo maloto. Ai masi o lau e ka le sia wha fonga i le taia ni. Ai le ngata po i lea tama o au auna. O i la tau o la wha pena o na avea ma leaders. I to tonu o le tino ke viso tama. Ia o ngā. E le ngata o i la tau leaders o whaita uranga. Ia o i mātou foi o i lalo ifo la lātou teitainga. Ia te mātou le langona lea ma le poto. Ia mātou whaalongo ma whai. O lau upo. Ina ia mātou maua le MANUMALO. Ina ia soloia i lalo. Ia pā o lo whapena ona i luma o i mātou. Wa o tua o le pā. O lo o ta oto mai e le manuia. Wa uma one e saunia mo i mātou. Ta mau se upu le tonu mau tau tala i o le tusa ma lau whafonga ta ma whamangalo mai a ua lau. Whamanuia sunga le lipule pasta Mike Manei o unanga. Whamanuia le Global Kingdom TV channel. Whamanuia le au whai ngā ruenga mai o lo aua i mai mga solo mai fo i nei aso. Awalawa ne fola ina o le upu o lo malo. Ia fo i tupele vi inga i lau fio le nei i tu lao le aso. Tele mamau lunga so vi inga tu mau perfata wa i lunga o i matu. O lau whanau. Ma i lo ngoi Iesu o talo ma lau toini. Amene, ma amene. Ia vi le tua nei tu lao le aso. Ia mai a te nei le tinu ma folo. Ia o te whatu sa mo nei tu lao le ta eo. Te o whasoifo. Samu.